ku tariki ya 12 Imata 2022 nibwo umugaba w'ikirenga w'ingabo za Uganda ari nawe mukuru w'igihugu Perezida Yoweri Kaguta Museveni yazamuye mu ntera bamwe mu basirikare bakuru barimo Brigadier General Charity Beina Babo ndetse anabohereza mu myanya bagomba gukoreramo. Charity Beina Babo yakuwe ku ipeti rya koloneli agirwa Brigadier General ndetse agirwa umuyobozi wungirije wa Special Forces Commander. Aba n'umusirikare wa mbere w'umugore uhawe izi nshingano zo kuba umwe mu bayobozi bakuru b'umutwe ufite kurinda umukuru w'igihugu abandi banyacyubahiro n'ahantu ingenzi mu gihugu mu nshingano zawo. Abivuze ko ubu yungirije Brigadier General Felix Busizori wagizwe umuyobozi w'agateganyo wa Special Force Commando nyuma yaho Brigadier General Peter Chandia yoherejwe mu masomo uyu mwaka umwe mu shuri rikuru rya gisirikare rya Uganda muri Ijinja. Twababwira ko General Beina Babo anaheruka mu Rwanda ubwo yari umwe mu bantu bagaragaye ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali Kanombe ubwo umuhungu wa Museveni General Muhoozi Kainerugaba yari yaje kubonana na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Brigadier General Beina Babo ni muntu ki? Brigadier Beina Babo yatangiye nka IDC aid de camp ndetse nk'umuyobozi wabashinzwe kurinda umugore wa mbere First Lady Janet Kata Museveni kuri ubu uyobora Minisiteri y'Uburezi na Siporo. Mu mwaka ushize muri Mata ubwo yari Lieutenant Colonel Beina Babo yari umwe mu basirikare bakuru 1300 Perezida Museveni yazamuye mu ntera agirwa koloneli nyuma y'umwaka umwe akaba yongeye kuzamurwa ku peti rya Brigadier General. General Beina Babo kandi azakomeza kuyobora umutwe wa polisi uzwi nka Police Presidential Guard. Uyu akaba ari umutwe wa polisi ubarizwa muri Special Forces Commander ushinzwe kurinda umugore wa Perezida n'umuryango, abantu b'ingenzi n'ahantu h'ingenzi ku mutekano w'igihugu. Anahagarariye kandi igisirikare cya Uganda mu nteko nshinga amategeko aho ari nawe Diane w'abasirikare bari mu nteko. Beina Babo ufite abana babiri aherutse gusaba gukomeza amasomo ye yo ku rwego rwa PhD mu gihe asanganwe impamyabumenyi z'icyiciro cya gatatu Masters Degree mu bijyanye no gucunga amakuru n'indi y'ibijyanye n'ubwirinzi n'amayeri ya gisirikare ziyongera ku mpamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri mu bijyanye no gucunga amakuru. Yinjiye mu gisirikare mu 1998 nyuma yo gukora imyitozo yibanze mu shuri rya gisirikare rya Kabamba mu karere ka Mubende. Amakuru ahari nk'uko tubikesha Komando Neposte avuga ko uyu yinjiranye mu gisirikare na Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba umuhungu wa Museveni ndetse na Major General Sabiti Muzeyi wigeze kungiriza umukuru wa polisi ubu uyobora Ruwero Industry. Nyuma yakurikiye amasomo ya kadete kuva mu 1999 kugeza muri 2000. Muri 2008 ajya ku masomo y'abayobozi ba company commander course. Soft power.ug ivuga ko nyuma yerekeje mu shuri rikuru ry'abayobozi bakuru ab'ingabo n'abakozi Senior Commander and Staff College rya Kimaka kuva muri 2016 kugeza muri 2017. Amashuri yahereyeho Beina Babo yatangiriye kwiga mu shuri iribanza rya Kako
icyiciro rusange icyayisumbuye akiga muri St Charles Rwanga Karungu Girls, arangiriza muri Progressive Secondary School. Yakomereje muri kaminuza ya Nkumba aho yakuye impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu bijyanye na marketing. Yakoreye kandi post graduate diploma mu micungire y'amakuru muri Uganda Management Institute. Muri 2019 yakomeje kwiga Masters degree muri ibyo bintu byo gucunga amakuru Information System Management muri iri shuri rikuru rya UMI. N'ubundi arangije yanakoreye Master degree mu bijyanye n'ubwirinzi Defense and Strategic Studies muri kaminuza ya Makerere, arangiza muri Gicurasi umwaka ushize wa 2021. Generali Benababo yigeze kuvuga ko kuba umusirikare yabitewe na se nawe wigeze kuba umupolisi ndetse n'icyifuzo cyo kurwanya akarengane yari yarabonye igihe se yinjizwa muri butu y'imodoka n'urubyiruko ruteye ubwoba rwo ku butegetsi bwa kera. Benshi babona kuzamurwa kwa Brigadier General Benababo nk'inzira nziza yo kurushaho kugira UPDF igisirikare cy'ikinyamwuga no kumenya uruhare rw'umugore mu gukorera igisirikare. Hasta la vista, ciao ciao.